for mamma wo akwa abashronko enfambra emergency Ghana TV. And next story abeka yensa no eye shronko kra different from story am dia bra winning na denti e na mekasa story no and next story no adesu ewom afutu a ewom no ekom obia wo se obia tie bi no ode etu ne hofo na story we no ekom atitiriw awofo ene mayewa na omesiso no a mo bo mo bra basa no ni awofo bi no mo jeja omma mayewa ne ma mema se omo nhom sa story we ekom mo pa omo hia so mutie etie mu yie eno timi nkasa bebre yenko ni yenko share video no embra ni eba ya kyerɛkyerɛ ya adwen e de afa ho yenko share video no embra mame mo aha no aya akasa kese mame da chamati oho ye ba cha me ho ye yenko ade ne no na mawie ba cha de ne mawie ne se me ben na bena ko school na kasa ne mfiti ase ne se owie school 2014 sata na ne man koyi mampa chotsna siye na ekasa de mame wate ana wani mire wani abre papa eya se obedi pepe se ode hwe oba no akotena be ma so yenkwan enti sata na ne man koyi na me to me de kente ko ekwan so otama 2014 mo na mama mi wenti mi be mi de ne ko opa nye scan fana ko school tim de ne ko ashaman no ko ye transfer mo ana osa bai to bai na enema san shedan ko ye bi to no fi se bia wa na bra ba apem na ba ya so de odin mo no de konyeme ti wonyeme a wo ye enaja onimade na opa ne se me papa ye krachi no fama anko school nti se wa anko school ai wo so bekwa me bomodin be de kura meko na me de wa anko school so dika wo ba ko nti mate akola no so be yale nti na me se ntim kokwa so ne bi nti me mo fi nti mate akola no nti be so wo ko nanim se be ya da chi ni ho na ni nye ne ya nti wa pastor man ko sha say JSS2 ene wo kwa na nyame ya adum wie to wie ne be eti tufro ko esuru baabi nya protocol so na ekotana ho ti eti ho no satan o nwie JSS na wo ko no ene ko hu baabi bo ne kaka ti de yinim na wona ne keka ai no ka ni wo wudro bebi o ka bai o ai trotro ya mbe eye anu bi na o o di free enwa eba kumase nti yenim ti ewomu anu bakacha ma menya boy ebie na mden ba bechiam na man so mun kama asem kire me obi no fancy to ya nam se adwo se wa ba ko na be men no se de nya botere oba ti mu anu de bonti wo ka so wo kwa afum kra obapa ye adwuma no na dofo ni nyina ho nti boy no efre no koja ne fo no boy ne ba afi oba no se ma woni opa de wo fa nti mi osoro nti mi kan kire no me de obem nti witimi aka ni mo ka kire me na boy ne so te o na mseja no se ma wo se mi wie school a me set ba obeto am so na se o obeto so amate na ye de kwan bia so paso obehwe ti sebe ya nyinsen koba e ho na me hia me na boy ne so ma ye set na no ne tina no de e ho hia nyinsen ya beba no ne hia me sebe ya na da chenye basa oba no wogina sei no wie JHS ana odu be ma be kire o sa abre no ana de be ma ne bai na be kire me na odi tum ma anya antum sa wo se be ma so obehwe no enti wo be ne kwa me de to papa ne opa so one day efutu be na ade ma wo ba me ma me ba ne se wonyai be ma ne chidi na won tena se na yen hwe ne ma ne ko school ni mi wo wi awale ne da ho ma no be me ba no se efutu na ma me de ma ho ne kura bi e won bi aka se efutu no no de ma ho achai o ma me kasa na wo shuti de mpacho ai se efutu no de ma ho e pachai ma me to aso enti ne wo me se onua ba ko so no so ko onso de odi kan wie enti no di ka akọ we no wo wi amo ase e na ono so wo ai asaman enti papa no meme nkomma papa na ye adwuma enti wo kọ a oba do menya no no ache no de ama wo mo ene didi mo ati akọ be wie school ai ne set bai no se bani so beto bibi ama no wo enti an to hwe ama chobo so pe no to ma ne to ne ma de aka man ene ja no kwan ma ne ko school tiede yeni so school first you know be school friend dey wo school nurse be ma no de be ma ne be chiro no na afi no we JHS nai asi no bi na ne set mai mai no de be ma ne be chiro onya akokoduro e de be ma be chiro JHS
enti papa ne de me ka wo so de wo hwe ne ba mana ko school so de me de akwa ne be ka be no mfo so ne na do ka me mfo so fi so de ka wo ba ko ene e pese wo nya wo da kinti na me mate akola no ene ye hwe akola na wo so ko school no tedi nim se enye silos bia ya e wo betwe mpana mu oden sa na be ma ba fia be chia wo ni wo ne tena se kasa madam ne na sasa ke se me ba no o pass me kan chere se wo hwe na ade amna ko school ene o so wate woni ne nye hwe be ma ene sa na woni mi de obeka no de be aban be fo obeko de se hu enti kasa ne yem se ba man so firi amo ase ho mimi nim one ne ntam asem se bibisa mbo ne so tie hwa no frɛ minu ade kro ye ya bo ne firi ehwa ho ekotena wiamo ase ho so no ko school no ti first be school mo start from no ko ye ne de obai fi ayi wo mama akwan odi 1 week ko school mo tanu obo ba ebusan se na wo mo sua de omo ma akwan no na mo ma akwan ko foforo na mo ma akwan mo ba odi 1 week asa no ba ono nko obia ba mbuso bi wo ho mi ba won se yin ya ma akwan ye o no ko school wo boy ne de no so wo okotwa so ho mi na obe no ama ne kwan na foforo no wo be ko no boy ne ko ye ne family planning ena yo se wo nya kwa no yo se mama ni so bere me no ma catch up as me obi a wo be ko school wo twen plan de me so wo ba no ayede na be ma ne ko ye wo family planning me ma me mu ka se mama ko fanyi se be anyi se mbaniti na me ka twa boy ni se eni onye mi family planning wo mom na ka twa be ma no a try mama to aso e itimpa che wo ya na ni su bere na wo pass me to mo je do man me ka so ko family planning me so nko school me ka so nye family planning na birthday kura na me kwa me se me kwa na me de ahwe no se be ya obenya ne dat woni made na ka wo ba ko ma me ntene ba ade nti na be ma ne ba afie ma me wa mpam no madam de nti oba na me ma pam ne se mini ba bi kwa ni akwa se nipa na ba wo de wo ntimi kodwodwo no kodidi na tem se bia fa oji me fa akwa se film me nka se kodidi na tem me nka se wo se ujojo no me ba ne nso awade me sra so le free me fie ahako akwa wo RDHS de ode be ma timi asimu aba wani ma be chiawo ene mu fie ho ade twaso e enti oba ya ye jan kwa ma ne kwa ya 1 week oba fi oba no opakra so ma ne mafie ho ode aba to ho a obebo no na mse mesrew emo no meti me yale wona wo hwe me wo meko school fufuro no na me yale no munya start ye na panin de wodi kan me yale ma pe no dem ko Dr. Dijan fi ho ana me ho to me ti chire ye onye ska no se ya this is kan ye ne denam so wo de se de me ho ye kakanti mo nko na chire wunya bia makoje aduru wo mo ko menye ska nkoje aduru wo ko school mu no se wo modwane eni ho papa be de kura no be ko be ba 20 na 30 benye de beto dwane do se ye ni adwane wo school ne de asande no na ojima be na de sande no no te be ma ne fie yeso ye nim enti 1 week na wo be fie no ya mpa papa ne cha wa amono no no kasa no ho se do be nde oba no o ma na da na ofie no e na wo ko isa ya ahobo e na wo ko ene de o de ne track ni menyina kogu be ma ne fie o jina school dem echi e na wo sua de o school dem o jina school na chi ene o sua de na de enti na 1 week na okodi wo be ma ne nchen no woni be ma no aba wanim de enti na woni be ma na nkasa se unhia se wo ba ne be ba ne nchen bi e pa cho na bo ne tinhwam kwa na me be wote me nim se bo ne firi amo ase ena me hu kwa kro fa so ne nyina ya akwan e ma bo ne kwotena ho enti me nim so okọ school ye je ye ba kwan okọ school enti mu a wo ba ye no wo sa akọ ye wa nkọ no okodi bo ne ho 1 month onko school no ra school bi ma anko bi se mu a yi okoyi family planning no ayi o papa ka se ne wo se na ni subo papa se wo ka so ko family planning no e no se sa de obekọ akoyi no papa ka che se wo school no se wo ko na se woni su ko Bruno traffic en freme en fam na ba ma obi a me ka se ye family planning se ko school me se ko bi as me show enti me ka se ko family planning e no de ko ye on anim na bra bo no ko ye enti wo ko ye ni mu a no ko ho no oba no wo mfie sei o 23 aka 1 month no wanya 5 years oba penyin no ana wankasa wo mfie sei 23 wo 23 years o first born wo 5 years mama yenkwe enti no
wo ko ho na ya wo baaye no okodi 1 month ho enti me ho a me siniema na me funsem fon bene na mfae me fe no se Benedicta maameni na msem pa che hwan ya o se Benedicta madam afa no me machine o se na de na ya bi school dada na 1 month ni wo ba wo ma school wo ti fi si ho na se madam o school mo so ni school na no best ma me friend no a ya wo ka kire me na wo di anyam blast me wo ye ba ta me so mo pleasure wa na se me ka sa tra na makoma e se me yes kan kwaje edu munti enti wo kan ya to se me sun se de ya se me yi se wo ba na wonyem me sun papa no se te ma adwo ma me se fom me bre nyina aye kwa me baba ko te enche oban no se ma ya aden na me to so anti we na wo sun me sa ma aye o ya se wo hwe oba pa na me de kaske wo pa kra nan afi na papa ntimi kra nante manimu a wo ko ba bi so ba kra afi ntimi na je so koda fom sana ne sisi na ne na ye ne na to no oba ne wa ha ma membusa no ante Madam. O first born mo 5 years. That's right. O 23 years. That's right. What's our confensin? A dear sempa na bema no. E ka to wutirim. Ka bi kire ye. Me ba cho won ka bibi antu mitrim. Ena me be ko school no ka so be boa me. Ba time na me emre na so se me ko school no. Wanya bibia fa ma me chobos. Ena onya de ma me. Sa time na the can on any branity. Omu ina rented I know ti. Na wo ma me so ntimi mu, papa so ntimi mu. Ana omu be hu o papa no. O papa ka se na se wo se wo pa akra na iko school. Won so ye nchem fa we, nefa boa. Sa na wo papa kan. That's right. Ba Me pese me ti ho ni ye. O bra na wo ba be ko school no. Aw oba fie no. O papa mu ka se wo se wo be family a ya chem fa we nefa we. Papa ka try ni say. So be boa me bia. Ene on boa me bi. No so boa me. Ba na me papa de ne doso. Ene ti boy na nya hwia. Ene se ma me na mo de akura na ma ware. Emfa ne ma no. Ah na be ma be fie. Emfa ne ma madam wo se boy ne se. Oboto track de chobo so ama no. Enti akoto ne mama no. Wo ba ketu a wakofa nyinsen ba akwa ba. Akura ne ewo ho. Bema fufura sa aba wo so pese o to ne ba ne so a die nti na bema aba na wo didi nanim ma nyije nanim na wo didi nanim na ache bibia so no akofo mpana na so no de ba de papa ne beka ne ontie wo ba ye kura wo ma akwa na ba ye wo san so no kotena bema no o sa de a sa wo wale de ne ma kunto bibi ma wo so papa na onya bibi ama ne say ba ne to bibi ma no ebufo no de kan asa ache Bema ne ba fie bema ne ba fie npa cho me ba bema ne ba fie onu be si nkonya onu me si nkonya aka hwe da na so ko ja ne fo ana ba se ma wo ba na me da bi na oba odina ho na mokasa da bi so obi ba ho ti ma na konya ai men nete ama hu bi si ho ti men nete asisi ti wo na wa ma ne kwan mama ne kwan madam mama ne kwan ka memfa me ya scam re ko je duro ka memfa hwe ne say wonko na wonko kwanyam aka mbehwe me ho mi so banyu aka me de na chobos no de ba moje don't chobos nko no to ma moje wa de ma no mami bema no wuhia no obani so wuhia bema no tio enti wato ade aba wo de aye de obani so tio enti se me ba cho me ba se wo me ba cho wo bema aba wo ya abofra na bema aba ana ma me se me hia metimi ahwe me ba bema no wo ho akwanya se wo sa to chobos me de ba fie o de nanim onu adidi nanim de nti ama ne ba sa ne se because bema bia be fie bema bia be fie na se ye gi ne tum ye ne sere ba ko mienu a ewe ne dia o de chobos ne ba na ye de to aso Ena that time no so na the car no the odi adwuma no yesus na ne bra na kope car man nti o yesus na no de ma ne bra no e de akoma kauna ena ne bra no so disc no that time na rent ne so aso mo so utu ena man ni free ho no kra di kan jai mo wi amo ase ho na me nim so ho me ko school no me friend am say now way cause time me first day me be ko school onu ne bae ofie hwa ne bae no beja me kwan ko school na be fa wo free fie David me ko train no kwan ho
No, do go school. I try. You see, that time I near money to turn up. When you come, boy, me be breach, chop and come papa a brain or yeah, or boy, men or demico school. Now, didn't know him say one back. I dream bang about Sidimutia, what's me catch a bear myself, Munko family plan. Numbers of the ubium. But when you saw, let me protect me on Sevilla. Miss Usa, I don't know what one man at your house for Fraba. And the dear in a way, Sijin, I am a minko who beam. A yeska. If I tell you, account, let's come home. Try. Opa pen bread showing and now saying yeska. Because a kind of a devil school more. Bear need to meet you in our mouth. Davy. Mammy, Yima ending Yima Moha. Yima. Hello. Me patchana away. Yamiando. Yadanya me ase. Ababa wana okori amuase na aya na school no oba no wo dem no. Subject be pa na ya motazua. Mpacho mitio. Pacho Ababa wana okọ school wo wi amuase no. Ai ne wanyem no. Aya wo ba wo dem obesua ade no. Ede enti eno aya ababa wa isei. In Shiraya fan. Sawasem. Asemu. Ense bia ma ene so se ma me no bia ne ma me ya we. Ma me ya we se wo ne akra no nete. Ne ma me mu mutano. Se oni ya ana oni bebia ana oni bebia ona ma no kan sa na ba ne wa sa betra won ma wo de me aba won. Me ne ma ho kwan. Wo ko fie honom no omo je o fel so. Mi hu akra mi ko fi. Mi be fi na mo se ma me. Me hu be na me pen pesa me. In Shiraya fan. Na o se school bi na. Se me ni be na dia. Se se na fe ni school. Mam tu o ke za mate. Mi se me no. Aja hono wa mu ta me se. Me fa ma me ana mpa pe dia amla. On no bi fi ni bia. Wa hu me hu fa me bia. Se na ja u ji tu ma me. Na me ya pa se. Ata na o mo ben kreve. Tino o kusku no tumi frame se dia. Fica sem kina masani ya mama. Na jamne ni sa na. Amo tira akra ko bai fa se ka mi ye ka ni fi. Trama minha cabia de impedir a marcar na panco o bim. O sei vamos cobrar filho, vamos que o homem filho, vamos co filho. Na admissão pia o custo de a mimi de nada ganha. Bia. O co ganha como se o co já mais com sua noite é becar tro. Como o ne mami dini hu ni papa dini o mimi dini o school. Bo dini o school mo na se wona wo kwaye wo ko fie ho mama me ne je o fel so. E ka kire wo se efie na wa be mu no me ba no de wo be ko school nti se otimi bua no mami ko school di a wo dia. Pepe mami. Ansiro wo no akofa aba. Me ko fa hwe mai wo kwaye sanu asma wo ka say me ya we o ye o ko ye la mi ko so be we ka wo ba fie wo na aka se ma wo wi so me na de to wanim say me ba no wi ahwe no ana me wa ahwe no a wo ko hia no wa ko pe no a en ka ma no ko so ogina so bu say yima wo ko ba fie no nya na aka se ma wo ba no wi sku me boa wo me na mbe pa wo cho say me ba no mi timi hwe no ma me ana ka kire me. Oh, is that me by Emra was a man? What you do, Emra was a man, say, submit me now, one idea. Over Pelaman and after. Many catcher will say, well, because school, and this all cost you an opera with the I know one as someone. And maybe one woman who comes out in Akoba because you was all Casasam, maybe I cracked and one meant to say, by oh, and some friend will say, I wouldn't go by me, Papa, and I'm not that on the chair. Oh, mammy, me, President, and the Grammy fee. I got my fee. If you feel about the nature one, who goes to one of our cars, I don't care how many as I away mistake. And I will buy a cousin, I want to know about the minute come on. So we now credit him as a general and has us my move. Mammy,
Ante me do ko no ko bia o ba wo se wo na de wo keke ne sa pa che no wo ka che ne sa oba na ibeko school so obetimi aboa de a Monu abaka o mo pa fuom na kuma okra ko beka se ma akra ni ko sta ka bo am oba ne sa wa akuma the ne kuma wo ho me so wo ho a won ko ne bo mama ne se ma eyi ma se ma adwe ko sta be boa wo mi wo yi ma na mbaka so se mi ti mi hwe me ba no enti wo be ko sta be hwe ne ma me we am baka kire wo di enti na wansi ne wo kwan se metimi ahwe me ba enti mfa wo 1000 ko wura me bani hello ni ma ka sa metie o wo se me boa Ude munko school mu ono. Munko school mu information bi e obia no. Ye de mama ode me wo mu frame do ye mu bia me ni keska e ba bo sa kwa me bo ara. Tu mu ono mu yima information bi e yima din. Tania won kasa. Le bana o bana be kan okra. Me information ya e yima din bibia wo de yima din na eye. Ebi wo anu aka chem say me fa me parents no. Cause me parents so bo abi. Mame ba cho. Maybe so say information no yima na bi wo hon ma no aka cho say fa o papa mo ne o ma me din ba bebre na ye yima mu din yima din That's right. di entia o na hwa wo Actually. Okwa mu di kan ga so on tro ni din. Ye kwa ko cha pepsi onu ni din no mu troe. Den no mu hu no mu tro ni din na o ye boda That's right. na o boarding house That's right. Me fa cho mo samba enti di entina eye yima din bibia yima din na ehye ho Enye ni na ni ni din. edi entina be ma wo nware wo enyo papa din na yima din timi bem yima ye de cha fo ne nka hwe sa no ma na ni bia o ni sama le ko no ko no pa na te bia ede na yima ko admission ma o ye fon papa yima mpa cho gina so ma me gina so ma me onya fo ma ne nka no kure madam pa cho ma ne nka no kure ese yima na du ko school no ka kire me Debi. o papa so ntime hwa wo edi enti na wo kwa na bibia ye tua onya papa na so bana mane ana be kana papa so ni bi enti yima na nkotua enye ni buase ni pa Me kwaji admission. wan hwe wai sai ni wona That time na papa niska. Oka try me say imano me ka say imade ni nwie ko akwa kwaji admission. No say any other na obe family so menko. And I say o say ka won se me o Thursday any ko kwaji admission. ma me wan na kwaji admission ma oba no me sata na me yale wan na kwaji admission ma oba no wo woni mi sister de koye ni nua ana one ne koye oni ni nua na ko ai so omu bo omu the receipt by me hu receipt bia wan fa amele me ade enti na ye du ko school na bibi wo mu aye ni nya na ye betua ene edin de akọ ho ede na yima na ndin ko ti wo bibia se wo fa yima ne se wo ma me ye papa bibia no ka uti mu asam kere no ene otete ye ka bufu sam ede kere me se me na ma akwan wo na aba wo no amna ba wo wi afa ni ma to no hwew ni sam funa to a wo die Yes, I want my hair, Jimmy for yes, sir. Debi. You only tell us again. Maybe be a man and tia. I didn't know tia. Nancy said, I didn't know tia. Why not? That's what I look on me talk. And I'm more than I'm no uncle. Why no ban mammy also now when you did. Why no ban coin for when you remember all the question walk and I'm the walk I made the walk I want my who crying now. I want to walk I. Bema Bema so make us some pacho. And your banana so day. Obewie JHS what the bema abefie obatan si den na akro wo JHS ogege bema anim e wo fie me manye nanim manye ji nanim yima ba ya se me ma fan say yima e me fa no kwanyem and me kan so menyem no yima ba ya semben no be ka kire yima gina so na yemusa no yima ba obeka say wo ba ye no say wo hu me ba no pe no e na me ka kire se mba na be ko school and was over because school and set the banner with a year or bebo me ahwe sa na waka kire na wo kan say me na me man kan kire say na wo hwe me ba ma me kan so me hwe na wo kan say wo kan me na ma kan say wo kan me see you sa na me ka kire no ma me sa na me ka kire no sa wono na wono na one ne nam na one na kan asem e na obeka wo kan ye no e na wo kan say mi hia wo hwe mi hia sa wo boa me ba enka yima beto aso e na wo see you wo jitu mu yo Any the empacho make a sound. I'm a cancer children. Okay, say I. And tia sema yi making. Any the what kind, and so you benedem. Na madam, wo akra no wo obepɛ no
nessence so kwa do kan yi me na maka kwala se na mu hia sa kwala no so ko school eni kwa so onyem no se wo penti na bo se madam obi timi fa obi e bo no ka hwe no ana yisi obi timi fa obi to school ma hwe no na enti na setena ne de na wo pe ba na pe na setena me ma ka se o manyem enti na se one na setena ne de wani je ho na nyinsia ne de na wo mpe ni se no ma ne ko no ko wie de a na onye ne dia ah ne se ne wo no pe nti no ko fa no yi man tie se nyinsia ne ye ne dai oh fiare ne nka se di America akran me no onu se me tu kan ba se mbe juma mbe ne fai isi me san kura obi sto ni mi na adi na ngala mbe da ni ani ba ni te wa he fa wo ko ben so ba cho me wa kra konkoma na wo ba ya ta so mo pe juma me ka ko searchlight ba juma no ba no tra nyei ma ko mi kuru si akura na de nti na akura ni ko fu wa ma na nko school na wo ma akura ne betina wo dem na me che also ade movement na me ni akura no woni ade ne ma me ni ko mfi ne ma me ka re ni ade ni ko da wonyina ba ya me o ti ko da ma me ni fie butane ba no mi ti ko mo no ye ni bibia ne papa wo ne ma me wo me adigo si a me ntia si a ne se o ma me be fi ma me fi me ba wati ase wonni me ma me ni bi fi ni ya waje tu fa ite se ale se me na me fi o yi metim be da fi o ma mo aduan mani e ko ba ya iti ka ba na ka bi o wale nya na me tata me yi metim be fi o be no de se do kan de sa akwa no wato no me ba o ba ho be da fi ho wow you wa kra ne me ho asema me nka kora na madam be da fi ho ma wo aduan mani di ni nyina afiri me bai wona ma ne ho kwa ma ne masa esi ni nyina afiri no wono oba a wonim one ne ka se mebe fi ono so ka kan ti oba anadwo so ho to me ma na ba me ntime pamo no me ntime to yi mati de me o nya ofe me metime apamo nya sa no do ba na ka me pamo aka be na wo ko no bi dia babo otiko e na yekun wa se ne me ba na ade asemato no so eti we mu nyina me be ka ma se me ade be bom charge nya na e bi ma me o ha o pa ne say me ha nyina ne say o nyim no no wa ye wi amaso madam ne frɛ me ameko ho wo gyina wo so behwe no watu na si wo be wona ye wo lawyer wona ne ka no na ko gyina bonten we se ma obehwe me na ne nua wa akra no friend say wonya adwuma enti wo mna no me adwuma say inso no say ha no na wo kaka no bosumi bi ma 100 say wo ha o pa ne me ha nyina ne say adwuma na e ma ne so wonye no na so be black friends ko mle niska e sa akra no ana no yala akra no no ntene nka ne papa ne ma niska e de ko na ne say atwo mo je drama no won toy wo mle sika akwa de abenya sister cities e no de abre no me friend na mbo fun di dina to won so jafo so di me matam na wo ma di dina ta ai e na ono so di ai yi ma na ni kwa se odidi wa ase ate enti pa wa ase che wa nsa ka ma de me ye hello ase che na ye nto aso me offer me wa ase che na ye nto aso ore mate ma me tro ore ma fun wa sa che me sari o ba fun wa unti mi ni nye yanchu ka che me dawa ore a che me ma 6 ma ka se tia me pa cho pa odi a che no e bi si bi mame anu ti ma ya no be kasa wate se be ya obeba ekwan a ben na obefa so a obehwa abofra no ekwan a obefa so obehwa abofra no ama bibia atimi awie no watimi awo na watimi ato ani sukuu so anansa ode ne beto adwumami ma e ba che anu ti ye beba modin ana yesa ne wakasa ana bomo asembe na opese obusa no te se me pese wo hwe no no wo anu na make nti owi a school no ode ne beko se so na ehwe no nti dia kan beto no so no anya ne daache ye be ka ya bo nyina ye be free no so de mi ma pa de ma me nya de tem de ubar bit ma ko school bill baby anu ti ye beto aso se be ya yima ye be sa no wakasa na ekwan a obefa so a wo behwe abofra no ama na timi awu na ye de mu ko school a ma hwe so akọ school ye ma mi ni ne be ni yiman abatan so ye abatan a mo ni nya du wo bona wo ba ko watene ba okotro GHS na be ma bia ba se wo be manage ne ho
no nim se wo pese wo ba no kosu butai bis wani so e ma wo ba na me ma wakonwa da bi me ma wakonwa no ko mo be ka no de me be ta tro wo de be ko no wa na be so kura wo hwe me ma wo hwe wachi kura wo hwe David wo ko no se straight wo ko because amomu aya wo wakoma anyo so nti nya de wo begigi wanim na de emi wama ne se o se admission form no abranti ne di ye how come we yare mpa akwani mapa wo yare mpa wo busuani wo yare mpa wo nua bi wo ho maame no em se ogugu na tabam Oma na tabam mu ye fo se abranti na banti no ene me ka kirewo se ne it is already school and all so cause ekwe family planning or family planning no so na biri no and no ko yiye na nyinse ya ma me no enna ya sit down wo say epaya ntafre nkotere nso nkonsuo nkoroso ebua bi ewuram bi nti ma me no ona ma wo kwan Mami no ye serious. Neni abrio. Mami nani mbrei. Neni abrio. Debi, shaya e sole ese here for ma. Enya here for sister. And here for na kasanso biebo. I put to this woman say. Baba nebano no de better trade. No de nebano ye adwuma. Enya boy nkwa. Obekọ opa abaya yenwo. Boy nem na enya diye emfa. Me say emfa. Because so akurana timi ehunu nyansa so maame me boba e hoka no wie school no ka se won peme a me den ene say na tell the house go hand come semi twa awon ba bia ye zip ne da no ebe oboto maame ntwa me ho ma afia sa ebie zip na no akoboto ente free bottom na ba zip na to timi e family planning na mo atimi yi talk no abraka ni sisane so anya den na ba che ubesu awofo na omu jeja omu mamma iwa no ede ma mema se omu no mu nhwo mu se omu no mu wo mu ninti no mo fa story we enya futuo mo fa ntu ma adwen mu pa na nka akwada a wawie jeje sa afi na okọ SHS no akofa be ma aba na enna wo sere kire be ma no e ka kire be ma ne se obehye abofra ne suku dia no wakasa asen we atu be ma ne tima o pese de na abrante no onye wo de na hye ne nsa enu ti ekwan ya wo so ade ne faso ano de na faso awofo ne mu bi wo hono ma aho kire nti ye si gina ye bi a ye ndwen daache ye mane daache ehu hia ye na abofra akwa family planning na awofo na wosi wo na wo hye no sa de bisan sa de nti no ha akwhye won tu ana mo bia wo ho ehwe ne sakeke na abofra na no ya abofra bone won so wakra fie sa wo ko school ano ha kwhye be ma dem ehia biology e wo be ma ne dem uwia na wo de so mo ne ba bebo obi wo de akora na hye mensa me mo me de me akora ne de na ade ma ba ade ma ode ma be kire mo na mo ya awofo na mo pe akora ne da ache no e wo se mo na mo de mo nan sifo na mo ka bibi wo ho se abofra ne nyiye enu nti sa wo de wo pesa wo ware na wo de sisi a ne den twon ho twen ansa abofra ne wie school na onya na adwuma papa bi kura na sa wo be ware na no aide wa ba fie aba ba hu abusuafo mo anka ne sa ankyere no e ka kyen se so be hwe ne school dia no be hwe ne school dia ene se sa na mo we ya no betu sasa we ka kire obi a sa na mo ya no betu na sisi a akwafa nyinsen aba obi a wawo baako ka wo de me da minim se omo nwo ye na bibi inform ni so dan omo na saa ayi we ya na nka omo taye na wo a wawo baako a wo se nka omo wani da ho na omo usuku hu hia wo ahya se ne kra no wanyi obi ama wanko school sisi a na wanyi obi na oboa won kakra na won so atumi anya ba bi esi no na won so wudi mema achi wo ye mema sem ya ka wa asem a unfi unti obi a unfo bia anya hwe obi anya obi ama youth na e ka hwe e kire mo muntie mo fa wanya afutuo se abatan ye no eda fom a nko bia fa pepa ho enka obia die e wa abrabom enso esan se enna fom
eba hye enye easy o eba hye ba kokora nya easy na pra ku mienu miensa hai ensu ebefi ohuni maba no anya asanketwa odi dwale kura beye simna montina ho na monkoso a mama ase enya mode mama mmemasem enya mode na eden ya beti wani so dako eti wani so a ho na wode wasem wo afutu wode na wabra abo na abo ne basa no wode kwakoye afutu ama obi se wo ye tuufo no wo faaya mo bo mo bra basa adesua na ehu hia na wasa musua no musua na ne hu hia nko a na moye na awofo ne bi nso support awofo bi o crowd ne ba to school mu kra tese on follow na desua se ekosen no ansa de na to school mu abofra ne makwan a wabafie obi a na okọ o makwan ne wabafie bibia amfa ne ho ne wagya ne palma ne saa to school mu no suban bone suban tantan na abofra ne ebo abrabo bone nko a na obo school mu no afa obebafie no na wadane wini na obi ma ne nso adane nyamanfo ne ono anso mo sambe masa awfo no fa we anya futu pa na muntu mo mamai wanefo omo no mo nyisen ba omo no mo be carry into muntu omo fu yie mo nchi omo ntenase na muntu omo fu mo fa nyame asem enkyerɛkyerɛ omo mo ntenetene omo na mo nfa kwan pa ne so na mabra bo besi omu yie omudache ebe yefe na wonso watumi ede wonsese ubu akasa wonso obani uhu uba na wani age na wode na hoho amaye mma omu akwanya na omu nya ne omu pe na oman Ghana asumdue enye de entina hase odafo me ma me kasa enye tenti me de besi hase me gidi se wafa wafutu me suma fa me de na ma remfi se oba drop your comment no e comment section hono mo e de ama me like video no na share na subscribe fama onua no no sunya ne chefa enfem free mu aha emergency Ghana TV medi no so Nana Akosia Adepada senenso ye besanso ehia sama atime nka bi makra mo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.